L-Istitut tal-Logħob Diġitali fl-Università ta' Malta issa għandu binja ġdida mgħammra bl-aħħar tekonoloġija. Il-binja ġiet inawgurata l-erba' mis-Segretarju Parlamentari Fil-Logħob. Id-direttur tal-Istitut, il-professur Georgios Yanakakis, spjega illi sa mill-bidu tiegħu fl-2013 l-Istitut dejjem offra opportunitajiet ta' riċerka fil-Logħob Diġitali u ta' semu fid-diversi strateġiji li nieda l-Gvern fl-aħħar snin fis-settur tal-innovazzjoni. Tantu hekk li l-Università ta' Malta ġiet ikklassifikata fost l-aqwa universitajiet fid-dinja fejn tidħol riċerka dwar il-Logħob Diġitali. We are ranked 17th in the world when it comes to research excellence, education excellence, and we are ranked number 8 according to another list, according to another ranking, when it comes to our research excellence. So yes, I mean, we have seen growth in the size of this institute, growth in the number of papers, of our research impact, our educational impact when it comes to the students that we produce, the creative capacities that they have when they get employed by the local game studios, and throughout the world in top game companies and game research labs. Fl-aħħar 6 snin, l-Istitut attira 15 miljun euro fondi Ewropej biex imexxi proġetti u riċerka. Fondi illi marru fost l-oħrajn għal proġetti li l-istudenti faslu waqt l-istudji tagħhom illi ħarġu il-barra mill-Università. We have been developing with students of the institution games for teaching particular skills in our children. And most of these games have been tested throughout schools in Malta. Games that they foster creativity, games that they foster social inclusion, games for the cultural heritage of Malta. Ir-rettur tal-Università, il-professur Alfred Vella, qal li issa l-Istitut se jaħdem biex is-settur tal-logħob ma jibqax biss iffukat fuq id-divertiment u l-ekonomija, iżda jrid isir investiment ukoll biex dan is-settur jimbotta oħrajn bħas-saħħa u l-edukazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Fil-Logħob qal li din in-niċċa ekonomika li Malta qed investi fiha tfisser li pajjiżna jista' jikkompeti ma' ġurisdizzjonijiet akbar fis-settur. Semma wkoll li għaddejjin konsultazzjonijiet biex ikun hemm strateġija holistika tal-Logħob Diġitali u tal-esports. Fuq kollox wieħed li l-Gvern dejjem se jkun ta' spalla għal dan is-settur kompetittiv fost l-oħrajn b'aktar investiment għal faċilitajiet edukattivi. Xi ħaġa li d-direttur tal-Istitut laqa. We stand in a position that any researcher and academic would want to be, of having a full support of a country that really believes in games, and is the main reason I think we are here, supporting the local video game innovation strategy with our research and educational perspectives. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.